Ni ikiganiro cyitwa tubimenye byose uko byakabaye. Murabizi neza mwebwe tumaze iminsi tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Tuba tukomeje kugenda tubagezaho amakuru menshi cyane yiba bikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro rero tubimenye kiba kije cyakusanije amakuru yose yibiba byiriwe bivugwa, yibiba byiriwe bicaracara ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yacyo, ariko bijyanye n'intambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi rero hiriwe amakuru menshi cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere ndabanza nkubwire ko niyo ngingo ndi buhereho, ndakubwira ko Museveni yatangiye kugenda akemangwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ndayigarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi ni mu gihe benshi bakomeje kugenda bagira impungenge bavuga bati ese kubera iki abantu baje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Rwanda kitabizi, kubera iki bari gutaha bagaca mu gihugu cy'u Rwanda? Ibi ngibi nabyo ndimo bikubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi ntabwo ari ibi byonyine ndibuze kukubwiraho, kuko turerekeza ahantu yitwa Uvira. Kugezana n'aka kanya hakomeje kugenda hagwa inzirakarengane nyinshi cyane, abaturage bakomeje kugenda bahagwa, ariko kandi n'abasirikare ku mpande zombi bakomeje kugenda bapfa umusubirizo. Iyi nkuru nayo ndayikubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza muri teritwari ya Rubero. Abasirikare ba FARDC muri uyu mugoroba bari babaye ibamba, ndetse bari banakomeje kugenda barasa bikomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nkuru ndayigarukaho nayo ku buryo burambuye nkubwire ese mu by'ukuri abasirikare ba M23 baguye muri iyi mirwano yo kuri uyu mugoroba barangana iki, ni bangahe? Ese FARDC nyuma yo kwica aba basirikare ba M23 yo iri gutangaza iki ahangaha muri teritwari ya Rubero? Ngaho rero ni munyemerere amakuru yacu ndetse n'andi menshi nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye mwokagira imana mwe mbanze mbasabe gukora subscribe, mu liking, mu commenting, ndetse yewe ubishaka afite n'umutima ushaka sharing amakuru yacu azajya akomeza kugenda agera kure, mwabashije kugenda mubigiramo uruhare. Noneho rero mureke ikiganiro cyacu tugihere ku gihugu cya Uganda, cyaje ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kivuga ko kije gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 kurwanya abarwanyi ba FARDC, ndetse bakanakomeza kwigarurira ibice byinshi cyane by'ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero umutwe wa M23 amakuru biragoye kumenya aho umutwe wa M23 wayakuye, ariko mubwire ko M23 yatangaje ko yatangiye gukemanga uwo bita Perezida Museveni ndetse n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba, ko baba bashaka kugambanira izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nako nkubwira nti ntabwo ari bwo igihugu cya Uganda cyaba kigerageje gutererana umutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko twarabibonye igihe M23 yarwanaga bikomeye, ikarwana inkundura iri kumwe n'ingabo za UPDF z'Abagande ahantu bita muri teritwari ya Rubero. Bamara kwigarurira ibice byinshi ahangaha muri teritwari ya Rubero, abo bari bamaze kugenda bigarurira Matembe, bigaruriye Arimbongo, bigaruriye Mambasa, bari bamaze kugenda bigarurira ibi bice, ndetse na Katsumbiro yari irimo. Ingabo z'Abagande ziti M23 ibi bice twafashe tugomba kubigabana, mugakontorora bimwe natwe tugakontorora ibindi. Uwitwa General Sultani Makenga ati ibingibi ntabwo bibaho. Basubiranamo, muri uko gusubiranamo FARDC ihita ibaca urwaho ku buryo bukomeye cyane, ihita itangira kubacucuma, biza guhita birangira M23 nta gice na kimwe isigaranye ahangaha muri teritwari ya Rubero, bahita bayisohora igitaraganya.
noneho rero andi makuru nshaka kukubwira nuko M23 umukuru wabo General Sultan Makenga yamaze gutangaza ko mu gihe aya makuru yaba amaze gufatika avuga ko igisirikare cy'Abagande UPDF gifatanije n'uwo bita Museveni ndetse n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba uyobora igisirikare cya Uganda yabamenyekanye neza ko aba bayobozi ba Uganda bashaka kugambanira M23 ngo bazava hangaho ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaguru adakora hasi. Izi nkuru niriwe nzikubwira, ariko nubundi nyine iki kiganiro nibyo cyagenewe kuza gikusanya amakuru yose yiriwe avugwa. Ni mu nyemerere tuvuge ku gihugu cy'u Rwanda. Mwokagira Imana mwe, ibintu bikomeje kugenda bikorwa n'igihugu cy'u Rwanda, bikomeje kugenda bikemangwa n'amahanga. Bamwe bakomeje kugenda bavuga bati ese ko duheruka abarwanyi bazanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza igihugu cy'u Rwanda kitabizi, kubera iki iyo bashatse gutaha u Rwanda rufata iya mbere mu kubaha inzira ibacyura? Nukubera iki ibi ngibi bikomeje kugenda bigaragara? Ibi ngibi reka nkubwire ngo byazuwe ku munsi w'ejo ubwo ingabo za Sadeke zakeneraga gutaha. M23 yazihaga amasaha make cyane yo kuba ziri mu mujyi wa Goma zikakenera gutaha, ndetse zaherekejwe na MONUSCO niyo yarimo igenda iziherekeza ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare ba Sadeke bakanyura ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ngibi rero byongeye kugenda bivugisha amahanga yose, baravuga bati u Rwanda rukomeje kugenda rwijandika mu bibazo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rukomeje kugenda rwijandika mu ntambara ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC, ko kandi u Rwanda nirutagabanya ibikorwa rukomeje kugenda rukorera hangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isaha n'isaha u Rwanda ruzaraswa n'uwo bita Perezida Kisekedi Kirombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ntabwo bizagenda bimubera byiza umunsi yatangiye kugerwaho n'ibisasu karundura by'uwo bita Perezida Antoine Felix Kisekedi Kirombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko aya makuru wayumvise, ahubwo twigerere ahantu bita Uvira Mwokagira Imana mwe, yabaye Uvira iri kugwamo inzirakarengane nyinshi cyane. Abaturage ahangaha Uvira bakomeje kugenda bapfa umusubirizo. Abasirikare ba M23 bakomeje kugenda binjirwa n'amasasu uko bwije nuko bukeye, bakomeje kugenda bapfa nk'inkoko z'umurangi. Ikitavuzwe n'ingabo z'abarundi n'abawazarendo na FARDC ahangaha ku butaka bwa Uvira bari gupfa cyane, kugeza nubwo M23 yagezaho ubundi yagendaga itangaza imibare ikavuga ngo uyu munsi hapfuye aba, ejo hapfuye aba, none ahangaha hapfuye aba. Byagezeho M23 ireka gutangaza buri kintu na kimwe kiri kubera ahangaha Uvira, kubera ko ari agahomamunwa. Imirambo ya FARDC iracyayigize ubwiru. Ikiri kuvugwa cyo nuko bari gupfa, ariko FARDC ntabwo iri kuvuga ngo M23 yadutwaye abasirikare abanaba. Ingabo z'abarundi zongeye gusubira ku rugamba mu masaha ya saa 9. Ntawamenye ibyo bari bamaze kumvikana n'uyu Perezida Kisekedi Kirombo, ntawamenye ibyo yabemereye, ariko guhera ku munsi w'ejo bari bamaze kugenda bigarika ku buryo bukomeye cyane urugamba banze kugenda barurwana rwose, bavuga bati ntabwo tugiye kugomeza kwicwa n'uwo bita General Sultan Makenga. Umuyobozi wacu General Bizoza aramwirengeje, rero twe rubanda rugufi ntabwo tugiye gupfa tuzizuriya mugabo. Bari banze kurwana, ariko uyu munsi mu masaha ya saa 9 nibwo nabukoze mbona amakuru angeraho ambwira avuga ko abasirikare b'abarundi UPDF basubiye kurwana. Noneho rero ni FDNB, abarundi ni FDNB, Abagande ni UPDF ngo bongeye gusubira ku rugamba. Rero
noneho rero ni munyemerere twigerere muri teritwari ya Rubero indani. Ingabo za M23 ngo zirarashwe cyane muri uyu mugoroba, niyo makuru nayo ndimo nkura hariya muri teritwari ya Rubero ahantu bita Katsumbiro ngo muri ruratse. Bararwanye ku buryo bukomeye cyane, ivumbi riratumuka. Ubwo amakuru tuyakesha abaturage batuyanga muri teritwari ya Rubero cyane cyane za Mamba batubwira bati ahantu hitwa Katsumbiro imirwano yakomeje kugenda iba imirwano ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo inyeshyamba zo mutwe M23 zirutse ngo zirahunga rwose. Ubwo ni nyuma yuko FRDC iri gutangaza ko nta kindi gice n'iki na kimwe M23 izawongera kugenda iyifatana. Ibi ngibi ntabwo twagenda tubivuga ngo tuvuge ngo M23 ngo nta gice izongera kugenda ifatana izi ngabo za FRDC, kubera ko nibindi bice bagiye babifata, twumva ko nubundi M23 FRDC yihagazeho kubera ibintu yari yakomeje kugenda itangaza. Yari yakomeje kugenda itangaza iti M23 nta gice na kimwe izongera kugenda idufatana, ariko babafatanye Goma, babafatana Bukavu, imipaka barayifata hafi ya yose. Ubwo rero urumva ko ni teritwari ya Rubero isaha n'isaha yakwisanga mu maboko y'aba barwanyi ba M23. Akabari naha rero nsoreje amakuru y'iri joro, gusa nkubwire nti nyamuneka shimiye umuntu rwose ukomeje kugenda ukora like, shimiye umuntu ukomeje kugenda ufata umwanya wakandika comment agatanga igitekerezo cye, buriya biriya bintu ni ingenzi. Nshimiye umuntu wese ukomeje kugenda ufata umwanya we akadukurikira agakurikira amakuru ya Rwanda Daily News TV. Iki kiganiro bakita tubimenye byose uko byakabaye. Twibanda ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mugoroba, dukomeza kugenda tureba byinshi bikomeje kugenda bibera ahangaha kuri ubu butaka, cyane cyane ku ntambara ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Jewe muba mukomeje kugenda mubana rero, ukomeje kugenda ubategurira aya makuru, akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho. Ntaba ngaragara cyangwa ntagaragara, ni jewe Mr Kenzo, ndabashimiye mugire ijoro ryiza.